Bakunzi ba Udushya TV nk'uko mubizi uno munsi twabateguriye ka video mwahoze mudusaba. Tumaze igihe hari abantu batubaza ati kuki telefone zacu zuzura, twagira ngo twereke abantu nyine bafite ikibazo cy'uko telefone zabo zuzura hanyuma banasiba n'ibintu zikaguma zuzuye. So uburyo bigenda ubundi, hari ukuntu telefone usanga hari ibintu wafashe nk'amavideo cyangwa se amafoto runaka, warafashe nk'ifoto wangiza ukayisiba, ntugiye muri trench ngongera uyisibe. So iyo ufashe video cyangwa se ifoto ukayisiba, ntuyisibire kuri file ahantu hanyaho, n'ubundi irakomeza igafata storage muri telefone yawe. Ikindi ni uburyo wa cleaninga application yawe kuri telefone, cleaninga cache, data cache nyine, ariko atari cache creator nyine, akaba arizo ubasha kuba wa cleaninga ukabasha kongera storage yawe cyangwa se capacity ya telefone yawe. So tugiye kubereka uburyo ki wabikora mu masegonda make cyane. Mubane natwe, hano ni Kudushya TV. Kubifuza aya video n'ubundi nanone tugira ngo tubibutsa abifuza aya tutorials cyangwa se ya episode yakwereka uburyo ki editing amafoto n'amavideo yawe. So video twatangiye kuzishyiraho, mwagenda mukareba. Icyo tubasaba ni ugukora like no gukanda kuri notification. So twagiye uko bigenza hano, kugira ngo cleaning cyangwa ongere capacity ya telefone yawe, uraza kuri storage yayo, unyuze kuri setting, uraza kuri phone setting, hanyuma ukagenda kuri storage here murahabona. So ugaklikaho, ukaza hano kuri storage, ugaklika ahangaha. So ukaza kuri application, urabona hano hariho system, hano bakwereka buri application size yagiye ifata, ariko uraza ku ma application niyo akunda gufatira storage, hanyuma ukabasha kuba waya cleaninga. Urategereza application zikabasha kuba zafunguka. Ikindi tunabibutsa rwose mukore kuri notification, kugira ngo video tugiye gukora z'amatutorial ku bantu bamaze kudownloadinga ya application yitwa KineMaster, uburyo tugiye kueditinga amavideo. So harimo uburyo bwiza, nk'umuntu wese waba wifuza kuba yagira kuba yakora video atagaragaje isura ye, atagaragaje sound ye, hari application iri mu kazi yitwa KineMaster, wayegera ukabasha kuba wafata na tutorials twashyize kuri YouTube channel yitwa Udushya TV, wahagera ukareba. So ubundi ugakurikirana tutorials, ubundi nawe ukabasha kuba wakora amavideo uburyo byumva. Hari nk'ukuntu wafata video ukazegeranya, imwe ukayishyira hano, indi kabiri hano hagati, zikazikinirwa rimwe. Ubundi ukaba wafata video runaka y'umuntu ugakuramo sound ziwe, ugashyiramo ukayisobanura uko uyumva ari nk'amakuru ushaka gutanga, cyane cyane nko ku banyeshuri irabafasha cyane. Ukaba wafata nka video, ukaba wabasha kuyeditingamo amasound, ukayakuramo ukagenda ukayipresenta nk'imbere. Birashoboka cyane nk'abari bategura utuntu tw'udupipiti. So uburyo wafata umuziki mushyashya, hariho imiziki y'ubuntu, uburyo wafata umuziki wakoresha n'ahantu no mu kirori cyawe, n'ahari hose, no kuri internet, no kuri channel yawe, hari n'imiziki y'ubuntu. So hano icyo ukora nta kindi, urabona zafungutse, uraza nko kuri application urugero zagiye zifata storage nini, hanyuma ukaza tuvuge n'urugero nk'iyi file, hanyuma ukaza ugacleaninga ahantu bita clear cache. Ntabwo clearinga data, ukiriya zino cache. Urabona ko hari n'utundi dushya tugabanyukaho kuri toto. So ukareba n'izindi application cyane cyane, ariko ugafata zino application zidakoresha internet cyane nka Google Chrome. Iyi ngiyi ntabwo wapfa kuyigira gutyo, n'izi ngizi. So ureba zino application nk'ingi kalenda, ukaza ino kalendari, ukaza ukayicleaninga clear cache, gutyo buriho urongera size ya telefone yawe, ukabyikorera utiriwe urajya gusikaningisha telefone n'ibiki byose ngo bigirirwe bikuvuna. So ni ubu buryo bigenda. So ngira ngo mwabibonye, ntabwo birenze, ni ibintu byoroshye, ukabasha gukorera isuku telefone yawe. Hanyuma kandi tutarenze inkohe tutababwiye, hari ukuntu ya mafoto uza ukayasiba. Hari amafoto usiba ariko ntagende burundu, cyangwa se video wafashe na kamera ya telefone ntizigende burundu. Uza hano kuri photos, hanyuma ukinjira ahantu bita trench. Kuri trench niho ubasha kuba wacleaninga permanently, uba warazisibye ariko ntizigende burundu. So tugiye kukwereka uburyo ki ugenda ukazikuramo zikagenda burundu kuko uba utakizikeneye. So urabona yafungutse.
uraza hano kuri trench, ahangaha niho ziba ziri. Okay, njye mba narazimazeho, urabona ntazihari, nta kintu gihari, ni vide, ni empty, cyangwa se no items. So nta items mfiteho kuko njye hita nkikuraho. So ukuvuga ngo rero ahangaha urabasha ukayisiba, uburyo uyiselectinze barakwereka ati delete permanent, nyine ukabona ukayisiba burundu. Ciao. Ubwo turi kumwe. Ku bantu bifuza ziriya tutorials twatangiye kuzikora, wagenda kuri YouTube channel Udushya TV, ubundi ugakora kuri notification kugira ngo ziriya tutorials zitagucika. So ni ingirakamaro, uwe utanga imbwirwaruhame yawe utiriwe ugaragara, face yawe ntigaragare, so ugakora uburyo ubyumva, ni uburenganzira kabisa. So turi kumwe rero, icyo tubifuriza ni ugukora subscribe kuri no channel. Hari n'ikindi kibazo cyangwa se yindi commentaire wakwandikira muri comment, ubundi tukabana kuri gatanu ku kandi. Ciao, turi kumwe kabisa basaza.